Hello, Tuni, Kuki News in Vazose, Nabonta Vin Lim Ni Vin, Tunin Zong, Igam Sung, Tuso Ho, Aban Banin update hin Balkin Hitin. May day ten, Kuki te di ilota in, Ngona, a ball vihti, Mizosin, I het so okay di wahi in, Inam Sunga, Kiloi Homna, Zat Zum Hon Zong, Hita to Sutin Hozong, Ani Wahita in, ahin la mei tei lung thim phalo mi phabe pi hin tu le tu a jong hi national news ho hi hen ahi la wa hi la ama ho local news hi jong le azat zat na narrative chom ma hi ape yu vin Kuki cha te ngo theina ding le ama ho lunggel su bul hi theina dinga hi pan alajing ve ti ho jong hi mu ahi in guiterot na LAMKAI zona gari hung ho tampi zong ahal havin Churchanpur hin zona gari thilpo ho zong hi tampi anhal havi ti ho zong hi mu ahi chule Kuki in P Manipur in zong United Kuki Council kiloi khom na kisem hi keihon kapom theipo ve Kehon kapompo ve mi pi tel do hello mi pi deilen hilawa ama ho electric kibol ho hi Kuki in pi kilol na dungzuya kipom thailo dinga hi ti a jong hi thupon a hin bolvin hi chi ho hi het thiem na divin aban banen hin sei hoitin tuni a jong chu chomcha hita chu holim na inanei na wa jong chu ina sei tawin Meitei gamsung boina ho ahi lawa hi le tangkhul ho tai ki ka wa boina ho jong chu neu cha in sei wa hi tain tu le tu din muna jong hi Kuki cha te ki ka a din mun ho hi iwa na hi le tangkhul ho hi e hon ika masat naw jong khalo a hi in ahin la ama ho hin narrative chom ma hi thu a sevin Kuki cha ten ihin ka movin hizi chun le thu na ki ka ma hi ti a hi ihin ka bziu a hi na hi le ama ho hin ke hon ka po vi ti a hi ki ne Kuki cha ten tangkhul ho ki ka lo tangkhul hon Kuki cha te ka lo a hi la koi ho chun a hin ka mova thal aphat si a gingham ti zong hi nasata boy pi kham set khat zong a hi in hi chin ka a jong chu tu le tu a jong hi meitei gam sunga moirang Bisnupur gamkai sunga district sunga hi chita bang thil so a na ho jong hi hoita I khola hi la chun Kuki cha ten hi chiwa galut na I macha su se lo hil nu cha ho gakap jing dinga chu Kuki cha te ngo na lin ta abol zong hi lungdon ta hin koima hi chilai muna gachi ding zong hi ta san lo a hin la meitei ho hin Kuki cha te eingo pong sani ti ho zong hi mu a in hi ji chun tu le tu a hi I chan gea government in pan ala a I chan gea thulu na hi tam ti ho het theine dewa in sei de hi tu ni 7 April 2026 ahita in mi khan khat chun 8 April langa jong in vet mai thei wa hin aji chu news hung ki upload hi hung vai ge jap ahita ji chun mi khan khat in jingka langa jong in a vet de wa hi in hi jong la ana he thi mo te ti chu iga phon do hin tin hi chiwa the Hindu a jong hi ga velo chun hi chi the Hindu article a jong hi kiji dan dung ju ya cha hi le tu le tu a hi CM pan jong hi chi high level meeting anei win anei khom win meitei gam sunga hi chi to banga chapang ni dailo dei lo ta khana ki thana chungchanga hi high level meeting ho jong ato khom win hi chi chungchang thu ho jong sei khom na ananei ve ti ho jong hi mu a hin meitei gam sunga meitei CM Y Kim Chan LAMKAI na a hi high level meeting anei khom wa chapang ni ki thana chunga hi chi boma attack hung ke bol na Bisnupur district sunga hi chi to bang thil so dan ho hi
deilo vet sa na a chu tu ni ho a jong chu na sata ki phin na ana umin hi chi ki phin na a jong chu boina sangta hi ana hlunga police station a hi in CRP camp ho a hi in hi che ho jong hi mi protester ho a ki phin ho hin attack ana bol vin thil tam pi zong ana su sevin gari izat ham khat zong hal hawin chule furniture izat ham khat ho jong asu sevin in ho jong hi phabe pi an hal hawe ti ho jong hi mo ahin izi chun tu a hi Manipur government in high level meeting anei khom na wa hi older asu kit na wa chu a hi le internet a hi in mobile data a hi in aban le broadband ho na san ge ya jong hi VPN ho na san ge jong hi five valley base district ho a hi ben ki bol a hi tai hi choi ki kha gam a hi tai ti a hi in a thil hunna muntina hi chi district nga sunga a ki ben na ho chu tu sun langa jong chu in a sei tawin meitei district hong na hi chi to bang internet ki kha na ho hi ana bol ai ti jong chu mo ahin hi chi chapang te ni ki tha na chung changa hi meitei hon na sata ku ki cha te di lo ta ngo na bol jong le government in phateta lunggelin tu a hi chi ke so jong hi NIA khutna anapido tai ti jong hi mo ahin hi chi chapang ni ki thana chunga hi NIA in case ahin la ding phateta a hol chilna anei dinga jong hi Kuki Chaten jong ki thum a hi in hi chi dungzuya chu tu a hi government in NIA khutna apido in NIA in hol chilna ahin nei ding a hi ti a hi in hi chi NIA case ho hi chapang ni ki thana chunga NIA khutna hi chi case akikoi na chunga hi tua hi meitei phabe pi hi lunghang kit nawa kokomi LAMKAI na a hi nasata state government ho oimon ho zong abolvi ti zong hi mu a hi in hi chi kokomi hon asei be na wa chu a hi le state government in phat I chan ham khat hi gam sunga president rule an umje a hichi tobang government thanei na hi an khalo a hi in ahin la tu a state government hoita hung ki form do a popular government hung do ta a ipi bola igam sunga hichi tobang thil so ho hi NIA khutna case ki pedo ji ham hichi a tho tho wa hi le state government law ipi state government su manga pha hi lo ham ti a jong hi nasata ki phinna nei wa hi na ji chu NIA in case ahin khola hi le chun dan di ta ahin che pi ding mei te langa jong hlulo ding Kuki langa jong hlulo ding alai ta thudi pa chu case ahin bol de wa hi ahin la mei te hon adei chu a hi le meitei government ki form do ta meitei government in investigate bol henlang thiemo achan meitei ho thiemo achana hi zongle Kuki ho ngo theiding ti pa hi lungel anei wa hi in ahin la government dan dungzuya chu thil iza kai chu di chana holding ti a hi zi in hi chi case chu ama hon I to banga ki phin na nei zong lew hi chi chapang ni ki thana chunga case ho hi NIA khutna state government in anapido tai ti zong chu het thim na diwa ega phono a hi in tu le tu a jong hi indefinite curfew ho jong a koi win hi chi indefinite curfew ki koi na ho hi news khen khana ki seidan dongzuya cho hi le five valley district ho a hi koi a hi ti a hi na hin la lang khana ki sei kit na cho four valley district atikit na win district li ho a hi indefinite curfew ho impose akibol tai hi chi district ho a hi phat tep lawa curfew ki koi ding a hi tai ti a hi in hi chi chu a hi le Infal East Infal West Bisnupur chole kang Kakching hi chi ho se a hi curfew ki koita indefinite curfew ti so apart tep lawa curfew ki koi ding
itiam khatna situation hi ahung hoya thule la ahung phatna hi le no phatna la do jeng thei ti na hi in hita chu investigation bolding a hi NIA ngan si na bolovin hi chi district li sunga hi tu le tu a hi curfew ho zong a koi ve ti a hin nga a hi le chun thobal zong zaw a hi in a hin la hi chewa hi li ati zi chun thobal zaw talowa infal east infal west chule Bisnupur le kakching hi chi district sunga hi curfew ho zong ki koi a hi tan internet ho zong hi ta chu ki kha a hi ti pa hi het thim ne dewa I phone wa hi in internet pa wang hi a hi la nin thum sunga dinga ki kha a hi in a hin la hi chi curfew pa hi a hi la wang chu indefinite apart tep la wa hi ta chu curfew ki koi ding ai ti pa chu het thim na dewa iga ki hel chen no hi in chule tu ni a hi chi chapang ni ki tha na chung changa lung hanga ki phina police station ahal ha zowa CRPF kem ho hi hal ha ding aga got no wa gari le in phabe pi ahin hal lo wa hi CRPF ho jong hi ki team zo talowa le thu na anabol ven a hi le hichina a chu mini anakapli oveti a hi in tuni a Indian Northeast a chu ivet na hi le chun India Today Northeast a chu ivet na hi le mi thuma thi eti a hi in a hin la tu a hi official ta a phateta a phone do na a hin bol na wa hi mini a thi in mi nga akitong kha eti a hi in a hin la meitei ho hin tu a hi hospital a min ho ata do kit na wa hi a hi le thal changa ki sukha ho min ho ti ahi ahin ta do ven mi ko lang min ahin ta do ki ve ti ho zong hi mu ahin hoi chi pa hi di a hoi chi ground reality a official ta achu hoi chi pen la ding ham ti wang hi sei the ai po na hin la international news so a ki sei dan dung chuya chu a hi le mi ni a thi in mi nga akitong khai ti a hin la ama ho local a chu akisei dan dung zea chu hi le mi thu ma thi in mi ko lang akitong khai ti pa hi ama ho local news a chu kimukin a hi ti zong hi het khiel lo ne dewa iga phono a in hi chi CRPF game meitei mi phabe pi ki phin hon aga etek got now hi gelmol to nai cha hichilai mun ho cho a hi in gari ho a hin halwa property izat ham khat a hin su siat phat no wa chu CRPF on zong le thu na a hin bol wa hi le ni chiwa chu mini thi a mi nga ki tong kha hi ti pa chu het them na diwa in phone wa hi chule meitei hon hi chi to banga di lo ta Kuki society sunga nga khat la khat thiemo chansa gotna a hi lo le Kuki community vet sit theina dinga thu za chom a phone na chungowa hi ko hur hon jong hita chu don butna a hin bolovin press release a hin bolovin ama hon a sei na wa jong hi chito bang baseless ti chu approve lo hi la Kuki cha te chunga ngo na ki bola Kuki zo community na sata a di lo ta ngo na ki bol pa hi kapom thei po ve ai ma cha approve la nei po win baseless hi chito bang thu ki sei ho hi ke hon kapom thei po ve a hi thei a hi le center investigation hon pan la hen lang hi chi bom po ke na chung changa hi Kuki cha te khut nung a poi ti hi a phot che na phateta in investigation ni bol pi venti a jong hi thum na a hin nei win ama ho keu a hi po win Kuki student organization thangting block hon jong hita chu condemnation le kha ti a hi thupon a hin bol win Kuki student organization thangting block in jong na sata in dem na ka bolve hi chito bang to gon Bisnupur district sunga thilso ho hi chapang ni kithana chunga hi ke ho khutnung I macha poi a hin la meitei hon hita chu dan di lo ta a thinglang mi Kuki cha te min set theine dinga dan di lo ta a hi chito banga ngo na ki bol ho hi
kei hon kapom thei po ve a hi theya hi le center in panla hen lang phateta a hol chilna nei hen lang meitei arm group ho ball a hi lo phateta a hol chilna nei do hen ti a jong hi demand a ball ve ti jong hi mo a hi in evidence I macha lo hela investigation phateta a ki ball lo hela a phat chenga kuki cha te hi chito bang ngo na ei ke ball hum na chungwa hi kuki community in hi macha approve lo hi accept ka bol thei po ve ti jong hi a phong do kinavin I het thei di win neu cha ga sei be leu han kuki cha ten I bol na chungova ti le hen e hon pan ila na chungova meite ho athi a hele hi chito banga po na thu a hi lawa hi le adi poi ti ho hi ki sei bi se lo hi na hin la tu chunga thil so hi moirang bisnupur a hi wanga cho asung lang pi a thil so a hi hi chiwa hi kuki cha te kilam la theilo ikika wa center for zone hoi ta buffer zone anga wa hi in kuki cha te chun alang khana buffer zone kho kala na jong ki tong ngai lo wa hi ahin la ama ho sunga khatla khat hi ta hi boina ahung na chunga kuki cha te direct nga ango pau hi di lo ta hi ti jong hi het theine dewa iga phon wa hi in tu nai cha jong chu Manipur University MU compound sunga jong hi bom ho jong anaki koya attack jong anaki bola thing noi ho jong anaki man ahin la ama ho gamsung aboya hi jong le aphat chenga kuki cha te kingo na ho anei ji na ho hi ivet na hi le chun tu ni chan ge ya meitei ho hin kuki cha te chunga I chan ham khana tup le doi amazing na lai ve ti jong hi I het thei diwa I phon wa hi in tu a bon ama ho si chen na hi chito bang thil so ama ho la ama ho ki bol na chunga jong kuki cha te chunga ngo na a bol wa thil phalo ta a bol jing wa hi le chun ki cheng khom wang hen lang chamna hen lang ki cheng khom wang hen lang ki kinna le khat la khat hung kina ze a jong chu community level a hung leng do ding hi chi sanga gen theina in to deu pa hi tu chunga jong hi example phata a hi ti jong hi kanami te hon he divin jong ka dei sa in mi khen khanin meite hon kuki cha te welcome a bol tai inop mobile ilu thei wa hi ti khati ti a narrative choma thu I sei win ahin la tu chung thil so pa jong hi ga beleu chun ama ho akitha tingu jong le ama ho kingo talowa kuki ho ngo na hi chito bang to gon anei ho banga hi ei ho I hung chen khom tingu le ngo na hin bol ding pa hi iga gel ma satna hi jong le igen thei I ha sat ding dan ho hi mu ma sat hi tain zan hi masa azong chu meitei no mai khat ki thana chunga meitei posal khanin ana thana chunga jong chu kuki cha te ango wa hin athat pa chong ama do evidence iza kai jong aman kei KAHI ti a phot chit na ho jong phateta a bol zo nunga jong kuki cha te a hi ti a ngo na ki bol tho a hin hi chi to bang lungel nei mi him te to tu ni a cheng khom dinga aphat chenga peace chungchang seiji ho jong hi kigel phau hitin meite to cheng khom hitin masanga banga hung cheng hel kit leuhan gen thei ha sa na hin to tengule I chungova I chan ge ya boina a hin sim deuham ama ho police thal choi ho na jing bon safe talo a hi lawai le center for so na jing bon min a bulu ngama ita chu center for so jong agari ane ago ho zo si jong a hal ha pi theya hi le e ho civil mi to ngi hung cheng kho mo hitin itiam khana boina hung le I chan ge ya I chung wa hung haiem deu ha ti pa chu I ge la hi jong le ki chat ta hi in hi ji chun e ho
inam lamkai ho in zong aphat chenga na phung ta vin Kuki Chate ki hin so theina dingle Kuki Chate a safe theina ding pen chu separate administration ti lowahi lamdang ta poi ti a chu hi chi hi phateta kidin pi a hi in kanam mi te ho phateta NGAILU hitin separate administration atuma ki vai hop na ti lowa mei te ho to ki vai hop na a thakhat na hung chen khom kit ding pa hi Kuki Chate a dinga thina bailam ta hi ti pa hi I het theine dewa neu cha iga sei sawa hi in aban le tu hin Kuki in pi hon public announcement ahin bol na chunga mi pi het dinga thu phon ahin bol now ga velo hen hi che ho ta bang hi keilung gel a hi ai le chun ei pawa ki so ji han lang midang ho het dinga wang hi ki sei da ji le ti pa hi deisa a hi in Kuki in pi hon jong heu hitin hita eima community sung eima society sunga thilsu khat a uma eile ei kidem na ho a hi lo le eima sunga thilsu di na ibol ting zong le hi chi hi sa pawa ji da o hitin midang za dang ichen khom pi ho to ikito lo lai ta wa hita ama ho het dinga hi chi to bang thilsu ibol ji pau hi ivet na hi le chun alang khat na ilam kaidan pau hi alhasam na lai ti zong hi mu chen a hi in hi chiwa jong hi secretary information publicity Kuki in pi Manipur zang hau lun hau kip ama akona thuso ki mudan dungjuya aseu chu a hi le hi chi United Kuki Council ti a kiloi khom na hi mandate a hi pon authorize a hi pon recognize organization jong a hi pon hi chi chun Kuki society in ki pom thei pon ti hi chi hi Kuki in pin amasa hiang bunga nikhat hiangbung assembly a anaki sei khom na dungzuya chu a hi le Kuki in pi in hi chi to bang mi pin adei sa a mi pin atundo organization ti lawa ama machanga hungki tungdo a ama hon khatleni ke ho to na zala organization ki sim kiti ho hi Kuki society in recognize ki bol thei pontin government ako na recognize ki la zong le Kuki society in recognize ki bol loading igam inam ki loi khom na ajong ki sim thei loading a hi hizi chun tu a United Kuki Council ti a ki phu jong hi Kuki in pi in ki pom thei loading a hi ti a hi mi pi het dinga thupon a hin bol ve ti jong hi mo a hi in a hin la hi chi ithil so pau hi alang khana chu da masa video a jong chu kana seitan neu cha ga sei be lo han hi chi to bang kiloi khom na inei tingole igam inam sunga hi kiloi khom na lin ta na kinei tan min hoi ta jong inei ta win ilam kai ho hi a hi theya hi le tha form sanga hi lamkai zo hi hialo hi te lamkai hi ki he na khat hi neijing le han pha hi in tu a jong hi Kuki in pi Manipur ho jong hi lamkai ki hlen na a ting jong le di tai ki hlen lo ji wa hi chi to bang thil so ho hi ji a hi tu a hi chi United Kuki Council kiti kimin vo na khat na leader ho jong hi ga velo chun Kuki in pi adinga ki got na ananeva anakailo ho jong zawo hi hizi chun hichi to bang ngo na ki bol ho jong hi iga kan be a hi le chun adi a hi a hin la hichi Kuki in pi in ato ding dol athem ding dol a hin them thailo ting le hichi ho pu na jala chu ki sim a hi in a hi the a hi le organization dang e phu sang wa hi alam kai ho zo hi ki khel lew hen wang pha a hi in tu a hi Kuki in pi lam kai jong hiding KZC lam kai jong hiding organization chu chom hi jong le alam kai khat hi jing hi chi chu organization khat
dei lo na a hi lo le ha sap na ji a organization khat i phu zong le a leader ki bang tho tho chu hoi la ya chu improvement de ham ti zong hi mi pin I het theina di ba neu cha ka ga sei saw a hi in tu ni a mi atam zopin Kuki in pi Manipur zong hi ki pom talo hi azi chu Kuki in pi headquarter ki ti ding ham a hi lo la Kuki in pi Kuki lian ti ding ham Kuki in pi si koi deu ham hi chi khat na zong hi bolu hi ti a hi na sata mi pin I dei bang anaki sei a hi in a hin la tu ni a mi pi dei bang a hi lo wa LAMKAI hon adei bang banga vai a hop mawa organization min ho zong Manipur ka dei ta poi ti nungo wa zong Manipur ki koi te hi alang khana chu Kuki in United Kuki Council ki phuna a hi Manipur zaw lo a hi hi chi zo a hi ki pom nom zo a hi tai ipiji nam tel Manipur a chu ke ho ka zaw ta po vi Manipur chu ke hon ka dei ta po vi ti a to I separate administration ki thum a hin la e hon tu ni chan ge ya Manipur zong ki ngai lu ma hi ta I ki loi khom na I koi pau zong ki mi pin apom lo ai tu ni a Kuki in pin United Kuki Council hi chi hi mi pin a hlen do zong a hi pun mi pin recognize a ki bol pun authorize a ki bol pun hi chi hi mandate a hi poi ti a sei hi tu ni a thing ta ki sei le Kuki in pi Manipur zong hi mi pi mandate hi talo hi hi ji chun a hi the ai le Kuki zo council hi phateta zo a hi ito sot no ba hi chi hi a ha theina ding zo a hi pan ilao hi e ho dinga dam na thei zo hin tin chule isei ma bangwa hita eima society sunga idei dan kisim tup na dinga thupon ho I bol tengole a hi thei chana koima thado pau sim thei lo zong povin vai phei pau hi zong le sim thei vin paide pau hi zong le sim thei vin mar pau hi zong le ki heso ke hi ji chun a hi the ai le e ho Kuki cha te sunga tribe chom pau hi zong le ki he thei so ke in hi chi ho a hi bol ji le hen inam sung igam sung ki to mon ho hi za dang nang nam dang hon zong he po vin tin hi ta chu mi za khat zong I chan deu hi a hin la ikito mo na ho I hin so tengol sa pawa I hin bolwa za dang nam dang het dinga thil I hin bol ji pawang hi thil phalo ta hi ti hi he theini dewa niau cha ka hin sei sau hin tin hi chi chan chu tu ni a Kuki te di lo ta a kingo na hole Kuki in pi Manipur in United Kuki Council apom lo na chungchang ho hilchet na le het thiem na dinga kanami te het dinga phondo na in bol thei ho hi chan chu hin tin tuni Kuki news hin ve hin ngai lo josi na chungchi win ka ki pai na bon cha win pathin in phat thei na bo jing taw hen